nandam chiang na mo Lungmili Post thong chim nak in nan kut kanin tlai na thong ni kul le thum thau ni kwa jing lai thong chim nak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang ta cheu khat na chu tidim a nupi hal kal mi moto li nak in minung paruk anun nak aliam matupi ha khalam pi pengkop zung a CDF matupi le ase sira shankar ka dau nak achuak ra shang panni an chim kale miu a kumlai sari tang pumpuluk chui zom ding in akal mi pa ase sira shang ni an ka tha kale peng che kan khwa ase sira shang ni an khang mipi panni an khang tha chi na miai a ra shang ruak apur mi ase sira shang moto mi pi sham tlai phu bom tar mi ni apu no cha a pali an thi me thar zun khat an la ti mi thong le thong pang dang na an rak silai tidim a nupi halkal mi motoli na in minung paruk anun nak aliam chinram kul tidim peng thamol khwa in nupi hal a akal mi na chu antlun lai October nisari thong ni kul le thum a khan ani chit mi moto ali swal cha a akhal tu tal in a chit mi minung paruk ning in anun nak aliam tia to chung mi na ni an chim nupi hal a akal mi mopa ding chung khat na chu antlun lei a atu bantuk in an moto a le hi se khwa amui changcha a an moto chu lamkam tevate a atla tia to chung mi pakhat ni achim an hal mi nupi ding le mopa ding chun October ne riat a Malaysia ram EBC KL biak in a thit nak poi to ading in timhlam an si tia zalen ni alang tar atu bantuk in van chet na kan pan mi ruang a thit nak poi to chu le than si tia mopa ding ni Facebook ceihmai a atial matupi ha khalam pi pengkom zung a CDF matupi le SSC ra shankar ka do nak achua ra shang panni an thi chiram kul matupi peng matupi ha khalam pi a ummi pengkom zung le ngalai khokar a CDF matupi battalion 2 le ralam selmi SSC ra shankar lak a ka do nak achuak tia CDF matupi thongjap nak in kan thai kadau nak chu SSC ra frang tha jang somre shrong ni pengkom zung a hun an khwar I dupo in shyam ngan an ka cha a tol chung shyam tlai CDF matupi he kapni kar kadau nak achuak chu kadau nak a SSC ra frang panni an thi I CDF matupi chu himte in nu lei an tol kho than tia an lakter CDF matupi battalion 2 ni kan hum hak nak munram chung a pe tlai in kadau nak achuak khomi asi cha a mipi ni matupi hak khalampi a ramleng chua le kotlon reloading in CDF matupi ni an langtar chi kale peng che kan khwa SSC ra frang ni an khang mipi panni an khang tha chi na sagai ram than kale miu peng che kan khwa chu thong hi kul la thum October ni sari jing a SSC ra frang ni an khang tia to chung mi pakhat ni Lungmili Post a chim SSC ra frang ni an khang nak che kan khwa hi chimmi tampi ni khwa an sak nak mun asi I zeirong a an khang ti mi chu thong fiang thei siri lo chun sui melam hei ni le somli thum tiang a me khutom achuak kauri len kan chuak ngam ri na lo cha a mi pi nun nak liam mi liam ma tor mi le thiri rok mi kong chu kan thei fiang ri lo tia achung lai upani achim chap se sira frang ni atu bantuk in che kan khwa si group in an khang I pi ngai hnem kum som ruk le kum nga le atu pa wam boilian kum hlei li mi chu hun him nak a kal ding in ani tim to leo pi a SSC ra frang ni an tlai na I an tha na tia chungkhar nei niam ni zofa general agency a an chim Peter nu hi atupa ni a umpi I SSC ra frang ni an cycle tiang in an fir piak na pin a an nak in an khang mi chung a an tha mi na ruak zong an khang chi na tia thei se in kang achem nu a to chung mi na ni an ruak hi an vazau I an ru rau khom swat an tim leo pi a metal o le fiam ngan o an thei cha a an kir tak tia an chim kalemiu a kumhlei sari tang pumpuluk chui zom ding in akalmi pa SSC ra frang ni an ka tha October ne ruk zan lei si melam panni tluk khan sagai ram than kalemiu ta han fuller AG chat bek in pong a
to chungmi pa pakhat pumpuluk chuiding in akalmi chu ase sira thrangni anka tha tia thei se nun nak liam mi lian mung sing kumhlei sari hi ahoi kom pathum na he kalemyo kumhlei sari tang pumpuluk chui zom nak a atel mi an si I an kal lei zan lei swimilam pani tuk a tu bantuk in ase sira thrangni anka na hi asi tia an langter cycle pakhat a minung pali kanipur ahnu bik athu mi lian mung sing hi ase sira thrang kwan ni akhen cha a mun a makhate a anun nak aliam kan ni tu chu mun him nak a kan zam tia nun nak liam mi I ahoi pa ni chim indo ka do nak a ase sira thrang ralboi pani tal in panga an thi sangai ram then indo peng tangchi khwa pongkam ka do nak a ase sira thrang ralboi pani tal chi in panga an thi tia indo revolution arai chung in ramwang tu pakhat ni yango khatit media a chim October ni li ziu swimilam pariat lukhan ralgap thazang zakhat lukhe indo penglei a ralam sel in arak chuak mi SSC ra thrang le ABSDF karlak a kadau nak fak achua cha a ra thrang le ra boi pani tel chi in panga an thi pasal nak lom lo ni hliam an tur tia thei se SSC ra thrang hi mote khwa a zan an riak I athi mi ruak pathum chu lamchung a an bui na midang atang mi ralboi pani le semtor mi na chu moto in an phurna I October ni nga khan indo khwa si in a an chia na tia thei se kadau nak ruang a ABSDF mipi shem tai phu chung in minung pali liam fak lo an tuar tal thrang ni khote an lu no cha a dol chung mi tampi mun him nak a an zam tia an langter Miai a ral thrang ruak apur mi SSC ral thrang moto mipi shem tlai phu bom tar mi ni apu an ho cha a pali an thi mai thal zun khat an lak Magoiram than miai peng a ral thrang athi mi ruak phur ding in arak chuak mi moto pakhat mipi shem tlai phu bom tar mi ni apu an ho cha a pali an thi mai thal zun khat an lak tia miai pa ka pha chung in tomwai tu pakhat ni achim October ni li khan kain to ma semhu pani lei a ral thrang athi mi ruak arak phur mi SSC ral thrang moto pakhat chu mipi shem tlai phu bom tar mi paruk ni apu an ho cha a minung pali an thipin a hliam tur mi an tia thei se SSC ral thrang ni an zam tak mi moto chung a MA3 mai thal zun khat an lak seman se lo bom ni apu an ho mi asi cha a rok tia an chim kadau nak mun a atel mi mipi shem tlai phu fat na chu miang pa ka pha battalion pakhat takhoi pakhat battalion pathum takhoi pakhat le MUGDF na an si tia an langter ale kadau nak a SSC ral thrang paruk nak lom lo hliam an tuar sagaram than pale peng sabha se khopong mipi shem tlai phu le SSC ral thrang kadau nak a ral thrang paruk nak lom lo hliam an tuar tia ABSDF kolom 3 ni an langter October ni ruk zan lei swimilam pani le somat luk khan salin chi khwa in arak chuak mi SSC ral thrang moto hlei riat chu pale peng sabha se khwa mai an phak a mipi shem tlai phu ni rakbo in an ka na cha a ral thrang paruk nak thom lo hliam an tuar tia thei se kadau nak munhma a atel mi mipi shem tlai phu fat na chu ABSDF battalion heili Burmese Liberation Democratic Front BLDF le pale peng mipi shem tlai tang ti phu fat na an si tia an langter Mandalay ramthan a SSC ral thrang sergeant pakhat mipi ral kapni an ka tha Mandalay ramthan amita sampeng a SSC ral thrang chungtal sergeant pakhat chu October ni sari chuna khan mipi ral kap to chungshem tlai pu ni an ka cha a athi tia thei se amita sampeng lam tung hlei kwa somre ruk somre sari lam karlak a ummi amita san sang khwa boizung mai a him nak la mi SSC ral thrang sergeant pakhat chu mipi ral kap ni an ka tha tia to chungmi na ni an chim ka tha atong mi SSC ral thrang sergeant pa chu cycle a chiti mi minung pani ni khwa boizung mai a neite in alubik a tlenglak in an ka I
pakhatte a athi chol tia ta chile news agency ni alangtar hi sa chu khupi penguk zung a hun khwarmi SAC ra shangpol tol chungsham tlai ni an ka na magweram then hi sa chu khupi penguk zung a hun akhwarmi SAC ra shangpol chu October ni sari chun a Mincham Black Tiger MBT le tangthi phunha ni an ka na tia theih se SAC ra shangpol chu penguk zung pong tiang Mincham Black Tiger MBT ni an lungno na I somli shangal le shammi na he minute pangat lukchung an ka dau na cha a ra shrang thi mi le thiampu mi an tia ta chile news agency ni alangtar alon chiami September ni kwalio zong a I si chopeng penguk zung a hun khwarmi